Manipur Lengakna Mahiroi Singi Tungi Punsida Sanabigano Makoibu Mangnaba Sinbigano Athubada DM University Asi Mapung Phana Chalaina Hotnabiu Haina Kangabo Kendrogi MLA Okram Surjakumarna Fongdokre Wafam Asing Asi Thopal District Athopam the Leba District Library Cum Youth Center DLCYC na Sinduna Pangthokiba Tarataruk Suba Award and Thopagi Thoram Amadi Youth Center Adugi Library Hangdopagi Thoram da Fongdokibani MLA Surjakumarna Makhatana Haikibada DM University Fauba Chalaiba Ngamdaba Lengak Asina Hauzik Manipur Thokliba Isu Sing Asi Karamna Loishin Gadoribano Haina BJP na Luchingba Lengak Asibu Chairaduna DM University ki Isu Sing Asi Loishinduna Mahiroi Singi Tungi Punsi Kananaba Mahakna Assembly da Ahumlak Puthokre Adubu Ngasi Faubada Lengak Asina Thabak Oina Onthokpa Ngamdaba Asi Yamna Laibak Thibani Haiki DM College Dagi University Olakpada Mahiroi Sing Mahai Tambada Karamakhaidi Khudong Chahalagani Khalubani Adubu College Oina Leirambana Hena Faramle Lamdam Asida Thokliba Irang Asina Maram Oiraga Relief Camp da Leiriba Tungi Yumbiren Orakadoriba Mahiroi Sing Amade Lamdam Asigi Mahiroi Sing Asina University Asida Karamna Mahai Tamgadoribano University Asigi Isu Sing Asina Maram Oiraga Chahi Asida Mahiroi Singna Enrollment Taurakpagi Chang Hanadagi Chada Yankhai Changda Hanthare Hairaduna Mahiroi Singi Tungi Punsi ki Khanbiraga DM University Asi Mapung Phaba University Ama Athuba Matamda Laingakna Ohengadabani Haiki DM College ko paralo lamdaba DM University College ki University ula DM University ko paralo lamdaba phajana run tabu lamdaba government sida Manipur hujat lai situation che kamana solve karbo na hoga masi aina prajali bud moina Makoiki Manipur ki representative of the assembly platform da adila hula student pasine na puthokse bi ai maruina ai assembly da kaida thamse ai prosmayana ai constituency ki praja mayana thi sako MLA smai ke lagi ma ta de khalam diye to assembly da phama di Manipur praja ki Manipur ki law making law semda Manipur ki sapat thorani wali sana da Manipur ki kari chithana da do be haina khana ba mayam sigum ba policy program mayam chithana nai ani da kumla sarkar si lema la sadi le kumin chichinda dem college da university da tabiba DNU da tabiba satra sing ki fake se ko yi pelosi kari ba kari hai se Ahad masai mayam nasu hina thame regular staff law matungda university recognized of the UGC ki makhada akoi 12B UGC Act 1956E UGC Act 12B si fulfill to na pana wala da tonle 12B si koi fulfill to na matungda proper university sigi recognized or university or the government ki hangado ba akoi ki the percentage from is I think the grant the madu to ba tolo pi badali hairo university sigi sapat na semok na fi hairo ama to ko hairo UGC ma kana lo ina mo kasay ya ma kan ni ya sabi autonomous body ni le ko mas ko kari ta tinja na le ko sida muri se lega sigi ko tinja le ya ho tre na to ka pa ni ko de regular staff have you regular registrar have you regular professor associate professor me amna ka le me have you साथ रसिंची सही मांगी बच्चे ही से सही मांगी बच्चे मैं मुझे कराई देगी सिंगल दोरी लोगों अतोपा बिल्डिंग साहों का मतलब चाहिए साहों है अतोपा अते प्रोसेस का होगा मतलब चाहिए तो ये साथ रसिंची सही मांगी बच्चे कमाईना अपने बच्चे कमाईना सिंगल दोरी लोगों तो इन सुबह आई यूनिवर्सिटी की एकेडमिक बैंक क्रेडिट ABC ID numle sisu parikha loire hai khalasu ABC academic bank of credit se masi fulfill to no masi ke apoi ki universities de phagna ba IDs phagna ba fulfill to no masi hono bi ho hai ba masi na kari la da ge hai matlab da universities de saath ko ko me am se sigi academic bank of credit se loino register to matum da
अतोप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंसिदा मोई मिंग चंदे लादुने सिंगी सिदा यावदरबा छात्र सिंगुदी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा तंगनी सॉरी डीएमयू दा तंगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी को तंबे यारो अदुदे कोई छात्र सिंगी करियर से जमाने हुजी परीक्षा तौदना चाहिए मांगे बसी मतक सी तौदरगदी मणिपुर कोई डीएमयू डीएम यूनिवर्सिटी की फेक डीएम यूनिवर्सिटी की छात्र मैम से अकायब मोबाइल असेंबली फ्लोर अहम सून डिटेल्स पूरा अपील तौजनी मोदी अपोजिशन गांधी सोलोने खतोब्रा मरुना छात्र छात्र मैम मणिपुर की स्टेट डीएम यूनिवर्सिटी तंगे खलोबे ताजब पाद प्रॉब्लम मैम लेरना डीएमयू छात्र एनरोलमेंट तौजे 50% हंधरबे है प्रॉब्लम मैम रिलीफ छात्र छात्री मैम छात्र छात्री मैम कई मांगजरगे हाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉलेज कॉलेज अपील तौजरी छात्र फ्यूचर छात्र सानबीगनो छात्र मणिपुर की फ्यूचर से लेपकदबनी छात्र फ्यूचर सानबीगनो थूना अचुब मौद यूनिवर्सिटी फजना स्मूथली रन तौब लेगा सिंबू है प्रेसिडेंट थ्रू अपील तौजरी।